vrstama izdržljivosti ili sportova izdržljivosti, kao što je to Nordic walking, kao što je to lagano trčanje u prirodi, kao što je to planinarenje, zato što se i kod opće populacije izdržljivost može razvijati, odnosno taj maksimalni primitak kisika se može razvijati, što će im poboljšati svakodnevni život i bolje će se osjećati čak i u nekakvim izvantjelesnim aktivnostima koje nisu direktno povezane sa sportovima izdržljivosti. Promjene o kojima je docent Vučetić govorio, dakle, povećana frekvencija srca, dubina, brzina disanja, nisu one koje se događaju samo na velikim visinama, nego pri fizičkoj aktivnosti i u nizini, dakle na razini mora. Međutim, osim tih koje su odmah vidljive, koje su adaptacije vidljive za koji dan možda? Ako se već negdje penjemo, pa smo primijetili ove prve, a za dan, dva, tri možda primijetimo i nešto drugo. Pa kod odlaska na visine zapravo i te fiziološke adaptacije dijelimo upravo tako, fiziološke prilagodbe kako ste rekli, akutne. To bi bila frekvencija srca, minutni volumen disanja, pojačana želja za unosom ugljikohidrata. Znači organizam radi sve da bi opskrbio što je god moguće bolje sa kisikom svoje moždane stanice, jer je mozak naravno najosjetljiviji. Međutim, sa time što je upravo rekao i kolega, kad se u organizmu stvara višak ugljičnog dioksida, organizam ga se silno želi riješiti. I to je možda najključnija stvar u ovim adaptacijama. Da bi se mi riješili viška ugljičnog dioksida, počinjemo hiperventilirati, izdišemo previše, izdahnemo previše ugljičnog dioksida i dobijete onaj jedan efekt koji ljudi obično znaju kao napuhavanje lufmadraca. Ako previše hoćete veliki lufmadrac napuhnuti, onda vam se počne vrtiti. Zato jer ste izdahnuli previše ugljičnog dioksida i ušli ste u lužnato. To organizmu nikako ne paše i ne voli biti lužnat i pokušati će napraviti sve da se te lužnatosti riješi. U toj drugoj fazi se tu jako uključuju bubrezi koji će onda početi izlučivati lužnate tvari, a to su bikarbonati, i probat će izlučiti te bikarbonate kako bi našu vrijednost pH, našu vrijednost kiselosti i lužnatosti vratili na koliko toliko normalno. I zato će biti pojačana diureza, mokrenje, izlučivati će se te bikarbonati, zato treba biti dobro hidriran, a ona glavna zapravo prilagodba o kojoj se očekuje korist, ovo je sve borba, a ono od čeg se očekuje korist, pa se koristi možda i u sportu, je to što nakon što smo se mi popeli na visinu, organizam odjedno vidi da ima manje kisika u krvi i želi ga na neki način bolje transportirati. Treba poboljšati transport. Nove prijevoznike mora angažirati. I da bi angažirao nove prijevoznike, on luči iz bubrega hormon eritropoetin, koji onda stimulira u koštenoj srži naše matične stanice da sazri u smjeru eritrocita. I već nakon 2 sata boravka na visini, organizam mobilizira sve svoje zalihe željeza da bi ih ugradio u hemoglobin, protein koji ide u eritrocite, u crvene krvne stanice, i onda crvene krvne stanice rastu. Oko 1% može rasti broj eritrocita za svaki dan boravka na visini, a to negdje stane nakon, ne može beskonačno, nego negdje nakon 3 tjedna stane i zadržava se na toj razini, znači, ako se ne spustite. Znači možete za jedno 20% povećati svoju masu eritrocita. Naravno, ako imate od čega povećati, jer ako ste vi anemični i idete na veliku visinu, nemate željeza. Čak vam željeza u krvi može biti dobro, onaj test jednostavni koji radite, ali ako niste radili feritin koji je obično skuplji, onda se niti ne vidi da taj organizam, često ženski i kod sportašica, nema dovoljno željeza i jako će se teško adaptirati na visinu i trpit će srce, jer neće moći povećati broj stanica, nego će srce još frekvenciju povećavati. Sad, kad se ne uspije adaptirati organizam, prelazi u stanje bolesti. Onda govorimo o visinskoj bolesti. Što je to zapravo? Visinska bolest je kada mi tu visinu nismo sa svim ovim mehanizmima koje smo nabrojali uspjeli savladati i nismo se adaptirali. Visinska bolest se pojavljuje ovisno o visini u određenom postotku ljudi, već negdje na 2200, 400, 500 metara, što su uobičajene alpske visine. Oko 25% ljudi će osjećati simptome one najbližeg oblika visinske bolesti, a to je akutna visinska bolest. Najčešći simptom kod toga je glavobolja. Ako se ostaje spavati u nekom domu ili u nekom hotelu na većoj visini, onda se javljaju nesanice, a nakon toga može ići vrtoglavica, čak nesvjestica, u manjem broju ljudi povraćanje.
te simptome akutne visinske bolesti je vrlo lako zamijeniti s nekom enterovirozom i slično, ali bi trebalo ih biti svjesno i pravilo je da se kaže da ako ste bolesni na visini, imate visinsku bolest. Možda nemate, ali razmišljate da imate visinsku bolest. Ti simptomi mogu biti od dehidracije, ali treba uvijek imati na umu da ta akutna visinska bolest može biti prisutna, a ona je zapravo glasnik, vjesnik, nagovjesnik da bi se mogla razviti drugi i treći oblik visinske bolesti koji su puno ozbiljniji, a to je plućni edem i edem mozga. I te dvije komplikacije, znači ta dva oblika mogu završiti vrlo brzo smrtno. Postoji li onda uspješan način prevencije ili liječenja visinske bolesti? Što bi to bilo? Postoje znači nekakve različite pripreme. Postoji terapija. Od prevencije uz sve moguće što se istraživalo, čak je i ekipa doktora Paratija koja je išla na taj najviši klinički laboratorij na svijetu, su rekli da su testirali neke lijekove. Ja sam kasnije u radovima, oni su jedno 30-ak radova iz toga objavili, vidjela da su i oni između ostaloga testirali zapravo jedini lijek koji za sada se smatra da bi mogao prevenirati, a to je jedan zaboravljeni zapravo diuretik, acetozalamid, ima nekakvo svoje generičko ime da ga sada svoje zapravo komercijalno ime da ga ne navodimo, koji se može uzimati i kao prevencija, posebno ako ste nekad imali visinsku bolest, drugi put bi trebali uzimati kao prevenciju, koji se može uzimati cijelo vrijeme u određenoj dozi kao terapija. Ostalo što se koristi je više u terapeutske svrhe, nešto deksametazoni, znači kortikosteroidi. Ali možda je najsigurnije vratiti se na niže. To je uvijek najsigurnije. Ima interesantnih pokušaja sa sildenafilom, tadalafilom, to su zapravo lijekovi koji su u Cialisu, u Viagri, ali djeluju vazodilatacijski, nifedipinom koji isto djeluje vazodilatacijski na neki način na plućne kapilare, ali 100% liječenja nema, posebno plućnog edema i moždanog, ako se osoba ne vrati. Možete vi davati kisik, ali organizam i dalje zna da ste vi na visini. Dakle, ne možemo ga prevariti. Ne možete prevariti organizam, ne, date mu masku, namjestite mu kisik isti kao u Zagrebu, ali organizam to zna i morate se vratiti. No, zanimljivo je, postoje razlike. Među ljudima neki mogu živjeti na velikim visinama. Znate li možda koja je najviša točka na svijetu gdje trenutno netko dulje živi ili boravi? Ima dosta ljudi koji žive iznad 3000 metara, se smatra da živi nekakvih 13, sada već možda i više miliona ljudi. A službeno najviše mjesto koje se tu i tamo mijenja između Kine i Indije, međutim i Perua je trenutno i taj rudnik jedan, Larinaconda, mislim u Peru, gdje se kopa zlato u jednim groznim divlji zapad uvjetima i to nije neko malo rudarsko mjesto što bi neko mislio. To kad pogledate i na slike toga, to je mjesto koje je sad naraslo unazad 15 godina na 60.000 ljudi. Na kojoj visini? Na visini od 5400 do 5700 metara. U groznim uvjetima, kopa se zlato, navodno su neki plaćeni tako da nakon 30 dana ne rade ništa, nemaju nikakvu plaću, a onda 31. dan mogu uzeti zemlje, grumene, koliko mogu ponijeti, ali ne znaju koliko je unutra zlata. To ipak nisu ljudi koji dolaze iz doline rijeke Po ili iz Slavonije, nego su to ipak ljudi koji su inače s nekih nizina, iz nekih visina u Andama s 3000 metara, pa onda dio njih podnosi, ali ne svi. Očito je genetski i transgeneracijski prenošenjem tih gena dio populacije našeg planeta jednostavno predodređen da može živjeti na takvim visinama. Koliko su oni onda u prednosti u odnosu na druge sportaše u situacijama kad se događaju važna natjecanja poput recimo Olimpijade u Meksiku City koja je na 2250 metara nadmorska visina bila, čini mi se. Dakle, koliko onda tu dolazi do nekakve neravnopravnosti? Pa za određene sportaše i u nekim sportovima stvarno dolazi do neke neravnopravnosti, ali naša genetička podloga daje u nekim drugim stvarima, možda u drugim sportovima nekome prednost. U principu su 3 nekakve regije koje su razvile tu razvojnu aklimatizaciju koja nije vezana uz prilagodbu, nego nešto što se generacijama prenosi genima. To je područje Anda, područje Tibeta i etiopijsko-kenijska visoravan. Interesantno je da te 3 skupine, iako su sve prilagođene razvojno, su prilagođene na drugačiji način. Recimo, ovi u Tibetu će imati povećanu frekvenciju disanja, neće imati toliko povećane eritrocite. Kenija će imati nešto drugačije. Sa područja Anda također to imaju svoju adaptaciju vezanu uz plućne kapilare i površinu membrane uopće za disanje.
ali valjda kako su živjeli generacijama jako udvojenim područjima svijeta, nisu razvili iste prilagodbe, ali i jedni i drugi i treći će na dugim prugama, što je vidljivo i sada u velikim natjecanjima, kada su natjecanja u nizini, biti u prednosti. A kad mi odemo na tu visinu, koliko god dugo ostali, mi ćemo se adaptirati možda, ali nećemo nikad biti isti kao oni. Međutim, upravo zbog pokušaja prilagodbe organizma odavna su sportaši i sa zapada na visinskim pripremama. Što su one bile nekada, što su danas? Koliko koristi od tih visinskih priprema imaju sportaši i na koji način, je li za sve sportove isto? Pa ovako, prvo da riješimo ovo odavna u području sportske fiziologije. Odavno je relativno nedavno za razliku od neke fizike i slično. A negdje od olimpijskih igara upravo u Meksiku se primijetilo, iako su prije toga već spominjali, ovi su rekli neće to puno utjecati i onda se primijetilo da su počeli dominirati sportaši iz određenih područja i nakon toga se počeli ljudi pitati zašto. I onda se zapravo vidjelo da sportaši koji su odrasli na visini ili su slučajno provodili visinske pripreme su imali puno bolje rezultate. Na primjer, od sudionika olimpijskih igara 2004. u Ateni, 80% njih je bilo na nekim od visinskih priprema. Od, recimo, tog Meksika pa do negdje 96. 7. do kraja 90-ih se to provodilo najčešće na način da se odlazilo na visinu, boravilo na visini, par tjedana i treniralo na visini. I onda se pojavio jedan revolucionarni rad 97. koji je sve preokrenuo od Levin, Stray i Gunnarssona, koji su dokazali na 3 skupine. Od toga je jedna skupina boravila na visini, spuštala se u nizinu na trening, druga skupina je na visini trenirala, a treća je ostala doma. Da je ova skupina koja je spavala na visini, a ipak se spuštala 1000 metara obaviti trening u nizini, daleko najbolje napredovala u rezultatu na utrci na 5000 metara. Bolje nego da su trenirali na visini. I od onda se posebno za sportaše iz aerobnih sportova, sportova izdržljivosti, preporučuje taj koncept koji zovu Live High, Train Low, jer on omogućuje da od 20 sati ili 22 sata boravka na visini dobijete sve one benefite koje bi dobili za krvnu sliku, za povećanje eritropoetina, eritrocita, a zapravo spuštanjem u nizini možete obaviti svoj maksimalni trening, što gore ne možete. A spuštanjem u nizini oni ne remete one svoj planirane i volumen intenzitete treninga. I znači teške treninge obave dolje, a ostalo borave na visini i možda gore obave lakši trening i stezanje. Do sad smo nekako više govorili o izdržljivosti i o tim granicama sposobnosti našega organizma, a sad ćemo uvesti još u cijelu priču i snagu. Kako se poboljšava jakost, što je jakost, a što je snaga, objasnit će nam doktorica znanosti Cvita Gregov iz Zavoda za sport Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Razlika između izdržljivosti i jakosti jest u tome što kada govorimo o izdržljivosti mislimo na adaptaciju kardiovaskularnog sustava, dok kod rada na jakosti ili razvoja jakosti mislimo na mišićni sustav i povećanje, odnosno unapređenje rada živčano-mišićnog sustava. U uobičajenom govoru jakost i snaga su nam zapravo sinonimi i podrazumijevaju praktički istu stvar, a to je ono što mi u kineziološkim krugovima smatramo samo jakošću, odnosno maksimalnom silom koju mišići mogu proizvesti. Kada povećavamo jakost, odnosno unapređujemo jakost, onda uvijek radimo sa dodatnim vanjskim opterećenjima. Dva su glavna pravca ili dvije su metode koje kombiniramo da bismo maksimizirali ili maksimalno povećali jakost, drugim riječima silu koju možemo proizvesti. Te dvije metode se odnose na različita opterećenja. Jedna metoda je više usmjerena na razvoj živčanog dijela, a to su maksimalna opterećenja ili primjerice ponavljanje vježbe čučanj sa opterećenjem koje možemo podići 1 do 3 puta, dok je ovaj drugi pravac usmjeren na metode kod kojih više djelujemo na
periferni sustav, odnosno na mišiće, kod kojih povećavamo poprečni presjek mišića, odnosno radimo na hipertrofiji. Izdržljivost također možemo razvijati u teretani, ali tu ne razvijamo kardiovaskularnu izdržljivost koju razvijamo trčanjem ili vožnjom bicikla ili plivanjem, već razvijamo izdržljivost mišića, odnosno mišićnu izdržljivost ili izdržljivost u jakosti. Za rad na jakosti jako je bitno imati stručnu osobu, odnosno educiranog kineziologa uza sebe, jer moramo osigurati pravilnu formu, odnosno tehniku izvedbe. Na jakosti možemo raditi i kod kuće, odnosno u parku ili nekom drugom rekreativnom prostoru. Jakost možemo primjerice izvan teretane razvijati tako da izvodimo vježbe sa vlastitim